ngai bukati kor ngiri kiwi risiro sobo chiro bugara risi nor yotek ngai wa suseri re mu ai ti ngiri achi wari bin wa nu ke bu wi chachin nu chi beche we hiwet where you suppa por i batiri wa lo ye ira potai wa katti kor achare ni nor yotek we ifako de bu wa dan maravan irawi gesi bu afara gesi bu apro safagan ni achi nesen nge e potogori to rich met ko ta bu chere bu apro sagari ki chigere sia yotek sabas kot mira para poneng erewe popun maravan me feyech wati kor ngor ko sebo se ko bu sabu la be feyechu fellowship ngoruk ko sebo chen ko bu se parata ba e meche ke computer pa fagoro awo baraban non Eningano idom pure potogori bon federes me marawattam ngeri saporon e afar kabo cherai porok fagari gerai sio akot na parar wate got ngun mifen e poe etigem na pin ngoruk e poran nom non neti bere mebrem tutuburu gep seri bon and setan ser po sapto gori apo porigatare firem e ko sebo cher kabo e mori ke meirisin sio akot yasti got ngoruk norite sis so usara stibis amen Kirisu cabur ngeri nuskio kinder Ren pare wa wararan kapasan ni ga kapasen kot siapa rorok seri riga farafat irawi kan non ngigi ge kits mi we tipun para farafarat smerisin iwe asne seri gerei ye part 2 achewe e witness penar kewe siari kusakuru ewe si fasun achi buen Eningano Kot non metsia eri mebetsia urubi ne chowo kisira bochin nuku wesi agi seri puke parata sapura wa merueru wakisin oru geri fisu parata sapura wa merueru wakisin oru geri fisu correction put down iwe te wakisira basa eraiwe wakura bachon neng a akas fan neng ngebi worren ewa kapasan ni besemuch Pue ebo arroga giri chon ferufan medicine giri sakun muich me eirang kabas mebu medicine iwe aru wo magna basa obue asabor god owaridi an tekia pun awar fan son ebore bugu chon ferufan obu fengeri ewe bi feri nang me ferufan mata ekoreri puacha korik medicine iwe narat si Afrika kefagan sia sire nge nakapase Amerika era wo kisi fisu ekeu di jirari apa sa po asaworu god o wari ti antekia mena fos Amerika fear God and give glory to him fear God and give glory to him when nakapase ferwat si por wokus god me Eningano Kot wokus god me Eningano Kot iwe siapa kefagar pun me sakobat arirat si poe Eningano Kot nge mena paiberi wasi akira ru arirat si poe Eningano Kot ewin ekewin and God ewachere poe kesi uri barawats ewachere poe warong marawan non en megang ewachere bagi serikich marawats ewe nga feri ururuwe gara bara non kich usun mete we bi buat ngeri Moses and Moses ewe wachere poe kura nigen God iwe God apa ngeri Moses nigan ngewe nigen God God e buat ngeri Moses ya pasage I ewe mi sogotam sogomang togotam obiari webets ngeri ngereun arabas iwe irabe tewe God e ngeri Moses nge ira ururawe ke ira ewe nigen God ira nigarewe iwe ngan noits paiben siapa kura usun Paulus apa sagere kuason korit ibuane arier wokisin non ewe korit sabure gor wokisirik me pari sakurat si wapatori Eningano Kot buge bira basa ye binne arre owaboge
ika ika beto wa furry over furry medicine boy god e boy ning ren boy god e boy ning ren iwe ewin god e watchen e boy nigeron non marawats ren e kyo sakun marawan god e watchen pur gits barawari tipite kison tong masarottam togottam sogomang metas medicine wurin marawi wurin marawan god e watchen e pokura no kits iwe oruan arerat si bue Eningano Kot pai bera basa ke si bue nupo si boga ika si buen ika beta jak si ferry ara si bue Eningano Kot kren ara kota buen ni kren wira ira era oruan arat si bue togori Eningano Kot kren me sia eri me urubi nara ko wik sia to useri sia nugu sakuru at kapasen ewa story parosen terien me sia ke uruban nuborewa kiga eragara boboga erewa king kewe nya dari me chira kyo ragara sap moga rebocek moga masawa non yesai iwa burira gon ren ewa kiga tesiri beirisin iwa afat putari me chira kyo pai bera basagi da bo fan egor gukun towawen iga watera tipachem me marot seri kyo at medicine nor ewe sukuran king Nebuchadnezzar iwe ren arni gitu geri god ekke feber moen ra witness ke ra por Eningano Kot ngeri nen ekke chon Babylon iwe yen ere kapaseis mi uchea ngeri gits pasore ngerai sibu bana nagari yen siboriku ren met mi fich ngeri gits at sibu moga yen sibu nuku scientist ika saudi bachem Fabiri ika roots so bedek ika nos pastor ika batere ika bo bisin nuku bet mocheri ika sibu fitigeri bet paiben abasa Ike ideiden met tots wa dire firat sibu bisin ebe me eki pun a personal choice am firade one a firade yen sibu eti wan kabas arabas ike ko igerai sibu aga war kar fitu wagisin me saro suko ngeri soreng ikaru posia karan niari wasia me was ekisat wewe ngageri ya sibu sotir be sari sibu niari geri kichi wasia ifa sotir be acho geri be awewe ike met wewen eke fitu wagisin ewen ngai putu gor siboro ageri puke Markus sapu fisu wagisiro gon maru ngeri egon metiu Markus sapu fisu wagisiro gon maru ngeri egon metiu iwe sisa sau rerir ifausun owaban wewe mang usure kiewe nusun ike kiewe kots Osap wewe di paveri si minna dorong non awere bera rabas seri nugun esap eri bengawa. Pun esap dorong non neru kan pun not cukur karan murin atau seri non irisin. Borosen awewe si sesap erade moga be irisin awewe sen arabas reboboga. Wakisi da basa kapusi aros si sesap basa ye ngeri ekwa farisi pangere ke chakya pangere ke arabas irmiron nom naro fasura o se sire geben atorong mennon aware warabas ese eribengawa e warabas me nukun yebe tato useri benon neti bere warabas ira erabet tache warabas e boe nibenga uren popuruate wokisin pun iye wokisin nabegeri nubuen siakaran neri wesiare negeri si seserege esap metua eri
ube nibengai ren. Poi vete fettou seri non neti bei. Era ube nibengai ren. Ren norawa song awatsuwan tipisin arawas. Se oro usabus. Kau sakobaten marawi eniobut. Kabas mingau, kabas jafara. Eto seriben non neti basike, eto seriben non ngasa-ngasa ciwe. Nubar sia neri we siara irabet sisa sapasa, ye pas sisa sapara pasage, meta dorong seridugun, met siari, dorong non risich, we se nibengai re. Ye si pobut ngeri, pusin pai pera pusin para wewe. Met popura sises apasa ewe titi fos. Iga ifa wewe dan sises noro ewe titi fos. Ewin, upoti war si pura sefa ngeri, wakisiri ngeri urigat at si wewe ti met popu me wewen, aor rewo osukusukian, osukusuk wewe sises sa rangi beta torong, eseri benga wage beta to, ila beta eri benga waki sarabas. Mark sabu fisu wakisiri ngeri urigat. Nepo pudari wakisiri ngeri beta apasa. Iwe ekos farasi besen ser annuk mi fito seri Jerusalem rabu sidore sises iwe rakura pue ekos merein no sises kyo chakya raboga medara raboga non ewe Bible Chuukese para fata bete raboga ke non Bible America ru puru waniari iwe re nikitara era fos pirawa gabi me ewer nye ese para fata gabi chakun moga reari ye nye na Bible America iwe era reboga bread reboga pirawa one per mi nibengang wewe para sabo teru per non ewara para beko farisi ra meteran ra ai tigerir pun rekyo farisi beko chachuda resap togere moga are resap teru per iwe ewo sukosuk esa one met sakun moga re eri pura wewe sukosuk ko farisi re eri sises Krese terubur. Não se que o chakia. Krese terubur. Eu rara que botar rese, botar rabo que rese terubur. Nyevi non ar reni que non ar wewe tibe tipis. Porque ten mi de bangai, eu tipis. Eu be kira ya si se sai re esap meta tono. Merguri risits. Eu si ari bangai rem. Nyebe ta to se non nerukats. Ila bet siaf ni bengai. Iwe non at siapan pusina negeri iwo kisit no sia kamperi ekyo sakobaten pai ber chuk meriga bekyo sakovesen siaku iwe siaku rage ewo bogo ots mogo be nibets rebogo pirawa nye medo redi bengai ren porre rarse terbur merikun era me baror fitu betot si buat cheveri Ewin sisa sievan Jesus. Sisa sievan Jesus. Iwe nyeri ekwe chansus. Iwe resetogori pon moge ekwe sakun moge kota fakir nyeri miri bengal. Ika ke siriku ke sisa siewe nyeri wosa sekwe nuk. Ika pare mure ekwe charis krain seri isip nyeri ferubon nyeri ferubon pon. We Bible abasage sises ika kot ewe chak serirari ikerei tori bonneso me fet feinache kot ese tori bo kesiwi iwe ewe osukosu ka sapuon moga
Pura osu gosu kuan ewe ready rara po terbu. Nye irawo ge ekkots irmi chakera ge esap seri beta dorong men narawats. Era seri benga ren po beta do non netibats. Okay, sepure posaturi era eki. Wen ikiage sipo wesen era ge bing pugara era wewe. Iwe merukun moga en si warung men narawats. May war saka mayor meta kyo bi buan subwa mayor pu palmet akyo sakko ba the methods me di bengang me torong merukun irisich iwe be ikage bi pu meta torong men narawats si seri bengang rien iwe si pure pan nukuge akyo poison si warung nor irisich si sepan ni bengang rere may make sense me words may sore pura may war met si warung men narawats kids mi dogori di bengang rien nye era point medrasi si fosu suwon rerar se terbu ewe erer ko chosus nye esap necessarily on ewe moga okay oruar wokisin pusit panga war risi wamen struggle gawe resai bue togori bon sir gawe we fugen awe ne firats bira bo gugur urigata wa garwaru wa neneratak feri darai uwatse ikai resin mi abasa fugen ni ekan wokisim ikai we der wokisim korese sabun ru asa wachero sibue nagari korese sabun ru wokisin egon moru geri egon mefisu Karase sabun ru wokisin egon moru geri egon mefisu Karase sabun ru wokisin egon moru geri egon mefisu Ge evi kan mochen evi kategori baketi nutske wokisin pun kami nuku ge yaro poro yara bas kategori kapasis ngeri gebi kategori nure ke wokisin ngeri gebi ge obo monnate Toro maybe so what's a brother chiyo ko bo ane an ngeri gich kore se sabun ru Kalau saya sabun ru wakisin egome oru egome fisu iwe yebe dera iwe ren ekke repore may pun kenawa korori sister Tatsia Basaurage iwe osah mutngerieben ebeferio nukun met opoboga arreuribi arrebe to beferri nare kewe ren mi bin arre kewe apa arewe nigefen maram me kewe ren sapa eke sokuron nuk medicine raja kusun nguruan ekowe tots rebe feito nge ewe viennet i Christ nge ewe viennet i Christ kirisu jabur obo jemut ngeri bucek satu di cem buan ni safari
Jij binne, o sabut ngeri, bere beferi, ennuk usumet, o boe, moge, ike, ike benni, ren, o boe biriri. Ike o surekiwa churap, mi fis nor fanson nigen maram, me ekyo in sabat. Ike betas medicine, nguruwetsuk, ekyo betas sabo feito mewurin. Nge ewi wase net, yei Jesus Christ, ike yei Christ. We body wagisin may bon if you see about nubun me siagar foskin arabas ura git ura rege nagari paurus rege ese or nawoder befidian nukun moga pon me te bo un ik ben niet reari sabat boe ik ben niet reari bo piriri usun nikiri kingi meyi wewen e wagisin iwage look at the keywords. Eki metas miutia sibue na negara chiba nari wagi si rat sibu wewe itie. Oba osap mut ngeri eben eba feri ennukun usumet oba mogai gaukun ike ben ni rear oba biriri ike usun ekewe churap nagari ike main point menari wagi si lebo togori arisi atsaki egat sibu wewe iti. Ike usure kewe churap mi fis nor fanso nigan maram me kewe rarin sabat. Iwe pariera next keyword eke metats medicine fos nguruen. Nguruen chega kewe metats rabo feito me murin. Nye ewabi was there net ye Jesus Christ. Me te wogisin fasun. Kaya te Paulus kapasun. Sibopon nagari fichi fagani ngai wau ser area ninge opo togori checheberi ike ifa opo togori bakke de ke wogisin mennon paiben mayor ekran fanso churap naro Old Testament mayor ke fanso churap fisu fanso churap 7 feast days. Ngai boy dageri gits Passover. Van so churap re Passover. Oruan krewa birawa esen novit ngeri east. Idan unleavened bread. Origatin ewasekari dageri marua iga first fruit. Ruerun feast of weeks. Eribuan feast of trumpets. Oruan day of atonement iga fansor kopung. Iwe efisuan ewa feast of tabernacles. Iki eke fanso churap. Iwe mennon eke fanso churap may war fanson asese mayor fanso sabat. May baror sakun moga resap moga. Ewa. Nige fen maram. Oh, kirisu. Ekewa fanso churap eka bon maram bij Jezus kan ik keuring die wij wanneer ska karanter months. Je pun wase sifidi nige feren maram. Nige den maram iwe dar sikar fitigeri wasi aneri fituren. Non merachon Israel wegan irik ren nori maram. Ite den maram mechak irik ren non. We den nige fer pare maram pare lapon maram merer. Maar je gits meer maram moon nige fen maram. Je toch niet gelijk gits wie se panurig. Iwe sabora war kewe rari churap. Eke rari churap eka por nen John sus karander arbe fer arke rari churap iwe ora war kewe nigen maram.
Ewe Passover feast, ewe Kevin churap, ira bokuran na pugrek satu saburagon meru, wagisin uriget ngeriagon meg. Ek satu saburagon meru, wagisir uriget ngeriagon meg, but fake moru geri fake me fisu. Ewe Passover feast, ewe geri ewe fanson, ewe nam, eko chari srai ranira, iwe rataru eta charawe, won asaber kewe gasa machor. Noro fansore we chonne agin mera a torir iwa pesiri iwer kewe. Noro fansor Moses. Ngebon ewe Passover lamb e paresi sinate Jesus. I ewe weseten ira bodar non ewe wagisiregon me fisuare nge ewe bi wese net ye Jesus Christ. Ewe nguruan Jesus, as Jesus ewe etofurifar wa vera feridat, ewe betot Jesus sinate Jesus, ewe Passover lamb. Ewe feast referi idan Passover feast. Ewe ruin unleavened bread, ewe ruin feast, fansor apa, fansor churap, idan unleavened bread, wewe ngeraboche moga birawa, esewor is not. Esap nofit ngeri is. Not a Passover feast, Kreniara lamb, get arroasar. You were rakuku non churn irabi kipun. You were ra oche, ngerasap togori rabo kupi chunan. Pun esisina the season arwai rapiges, your Bible arwai rapiges, a samoge for chunan, epokup. Esor chunes season sekup, irapopune ewe asar, nor ewatu Passover, resap togori raboban kupi chunan. Ngerapo oche ewe Passover lamb, ewe asar fitifugan ni raboboga, ewe pirawa, esen nofit ngeri yeast. Ewe rigatin, obusara. Ewe unleavened bread, ewe bi togori guran non exotus sapuragon meru, wagisiragon meribu gari rue, iga par exotus sapuririk meruari, wagisiragon maru. Ewe first fruit feast, iwe ewe bi togori guran non Leviticus sapur rue rigat, wagisitiu, pan ewe kororit sapuragon meribu, wagisin rue. Ewe feast of weeks, ewe bi togori guran non exotus sapuririk meruari, wagisin rue, pon non Leviticus sapur rue rigat, wagisiragon moru. Ewe feast of trumpets, ewe bi togori guran non Leviticus sapur rue rigat, wagisin rue rigat ngeri rue ribu. Ewe day of atonement, ike fan sor kapug, ewe kits mi togori guran non Leviticus sapur egon moru, unan urusan na wagisin. Ewe feast of tabernacles, ewe kits mi togori guran wewen non Leviticus sapur rue rigat, wagisin irik merigat ngeri irik metiu. Bure satu ni be apet siki be wall wewer kan wafer wall geri kits wewer Passover pura wewer geri ewa chonneng ara etti wa kura wacha won asaber ko chor Israel ke wa pasiri ese efe ngawer nga par wewer geri Christ ewe po be aro fer the rastibis unleavened bread igawe pirawa eseno fit ngeri sta wewer geri fanson Riafu gel van zo'n weires, ik wil het Israël rato city. Van de beber, ik wil het si pra cross city bar rato naar de verpen. Ewe first fruit. Sebagai merua. Merua rata ke rebo uato geri ewe weripin. Ngeri ik wil het gang naar de weripin rebo uato ar fagara. Igar nifang ngeri kot ngeri buato narawe I weripin meti epar wewe geri ikawa katara ewe Passover efis nge wewe geri Christ ewa bera waro I rapiges nge ewe first fruit epara wewe geri and Christ ewa marause fan seribero pai berara ge Christ
it was first fruit and marau seri mero. Mergurera eparwe geri ekewe arabas ke parfiti Christ mero yang nupurara niwiri tireng. May work ko arabas ke barau sefer. Nupurang Christ wa barau seri mero. May work par ko arabas rapuan fiti marau sefer naraweri. Irawe wana first fruit. Nupo Christ ay tereg wa uwe ekewe uwan arawaga. First fruit. Iwe Feast of Weeks. Feast of Weeks. Naray bocak togori abocha agiri kits pogederats fanson. Iwe ewa popudeseri ewa atot Passover. Iwe afetengeri ewa fanson Pentecost. Ewa fanson kewa nosis kewa chak kewa rapore age yogun mifet. 7 weeks. 7 weeks referri kewa feast. Iwe 7 times 7 is 49. Ikabet. Iwe sora den epo 50 days. 50 days. Irawe wera fos Pentecost. Penta we were 5. Yeah, non kapase Greek around 50 we reward around Pentecost. Pentecost we were 50. 7 times 7 49 we were 7 weeks. We were 50th day. Irato fansora receive free ewa mifen non ewa fansor Pentecost. You were Feast of Trumpets. Feast of Trumpets. Ik had visiteren epore war chufagan. Ik moest fagan. You hour. Ik kwam masrekan opuro kewe trumpet ik sewi. Kies John chuk was ibuara sewi. You ik had vispura ke kun. Moest ik ke kun arabo churap. You upon noro fansor kopung. Memorare pore viseo fanson atonement. Esibo feineri. Idaram bauru. Merede ke feast days ike kewe activity ke fanso chufagan. Feast of Trumpet egon rean moment ewa fanso atonement iwe kewe arabas upon obur kewe trumpet ike kewe sewi. Pora potoguri pare sire singere kewe choris raing acak egon rean nusur moment ewa fanso erugurug ike ewa fanso race ike ewa fanso kobu. Iwe the Day of Atonement. Kismito ko nagkuhan on Leviticus sa puragon moru. Yahweh geri. Ewa fansore kyo araba sa Israel medicine. Repore ifan nonnom nga busabus ngeri ko tichek. Repore wasa kupeti marawer. Resap mo ge repore atse ba sa ferry met tibis krese busabus ngeri ko tawan. Ngerepo busabus ngeri ko ferry dan. Repore or erguruk sa fer non marawer. Pun ewa wasar mira pe botoron naro redi biuru sepin. Nye iere se monate ke iere se erguruk na marawan. Ngeru pore wasar botou seria we neri biuru sepin. Iwe ewa arabas. Ike ewa sore ian ese erguruk na marawan. Iwe boe tou seri ewa wichen Israel. Iwe me te afaton men esi sinate ewa fanson kapung. Punupun Jesus Christ epora tau sere ewe most holy place menoneng. Nge bari wuri di ferifan. Nge ekura ier ese monote. Iwe osupa. Iwe say goron ewe Feast of Tabernacles. Feast of Tabernacles me bar we geri ko char Israel ra ewe tai werkyo tento naro ferubun iwe rabun nira ewe ibori biren kotige ewe chuku Sinai ko ya ko te fosgeri Moses meya. We ra re fiden kot ngere ko arvaser Israel. Keep this in mind. God me ner ko arvas. A Feast of Tabernacles ya we geri ewe fanso nubuen siburera nonnom ren kot nonne. Ikewe yachek kids me kot. We so fanso kopung ikewe te of atonement. Iwe nusun Feast of Tabernacles ikewe yasia chugeri kot me ya. Iwe menon
Ebe kei van so churap, ik heb feast days, we hebben baror rerin sabat non. Mei war, awe zeg na rerin Passover, ik heb rerin Passover sereri, sebut segar euriget. Iwe non era rein euriget, ik heb gekotor rerin sabat, o safari o chagag non. Ira pare rerin sabat. Ara war kewe apa niga fern marabige kewe rerin churap. You Feast of Trumpets, story Day of Atonement, get fanso kubu. Egor rean, memorara bore fisewe kubugurap, we are bor erguru. May war sakun moga, moga met repotongoni moga, me met resap moga, met resap karigeri. You irawe wen, eran wogisin, napuge kores sapur ru wogisin, egon moru egon mefisu. Irawe wen pon erere kiwara basaran iti force. Pun and Christ sewa eto iwa bera waru irapiges iwe poputeri ewa ga Christ sepwe poputeri ewa ga wa furufara ara bera waru irapiges iwe tereng iwa sapura ewa ga iwe beiri silekiwe aga kwara basleferi esapatsi nawot arre patsi pon agi ewa pirawa no fitngeri east arre poferi na gu fisu reariga iga eufrian na ruru serewa rean esa patsi uror nabotan we ira bota paudu seren yebi no sap moet ngeri yareben e poferi anne kusumia to pomoga igaun igaben ni rean obo biridi je fasu de keur van zo'n feast days ik keur van zo'n churap pura se churor nabotar keur van zo'n churap punu pe Christ abera waru reapiges we Christ hi awi se sapura poferi meirisi de keur betats Ceberi Christ ayat non neng, aran non neng naro iwari pin men non neng. Iwe ye siafe ta ngeri sipon nom non. Ige siafe non nom naro fanson. Christ ayat oron naro neri bi urusen pin. Ore rien sibuaraga opugu, poputabe opugu ferifa. Pata iwarage Christ apo putabe opugu ferifan. Puri kesin negara chu era puke para da sapuro con merweru wigisin fisu yebe de chonne aga pasa raro womong ne kabas o buasa boru kot o wari ti antekia iwe sapu sapure ra wigisir rapun awar ewe fanson epoe opugu ferifan esiarage eporewar pai bererage awar Nuburan Christ sewa tereng ewe fanso Pentecost awe sabat fis ikebet ekko chari srairagan efisi apa-apaan efisi as cebar ke efisi apa-apaan ngenu pe Christ awar ni beran me buriran Christ sewa ette neng murirara marau sefen abuguti ogun mifen ferufan ewe fanso Pentecost afer pawe sewa fanso Pentecost Ngerurusun ekesia witi ke eurusun. Puga parata frente geri kisnge ye afer fise wa kapung. Pura waru fansone pura puguchon ferufa. Idabe to era chon ne ager afen war era fansone pura pugukich. Iwa say go nusure isa witi ergu en mega kismi we iti and Christ ni wisefen. And Christ ni wisefen. Era puwar nge pungeri ever never kids ni wuri nats agang gas for Iwe abu sarat tipis ge abu feros ko siguro ge usumet ngami ramen parwe resingeri ya ibu awe chu nora bo chek mecheres resi para pichiki ai foster ibu ifa wawe iri sirakan tisikin met pobu mewe weran paulus rare rage o sapmut ngeri ya bero bo abu ge bi wamet awa abo ikaun ika meni real bo biriri ese foster we 7-day Sabbath. Ye foster de kyo fan so chura. O sapmut ngeri e foster de kyo John 10:10
Pura kot kio resus reto i ora ringe meitsi wan nabot atsi bo puru te ke fanson churap. Nge bauru sa ringe rasap tu pura pun. Ese chiwan nabot. Ese chiwan nabot akera. Iwe awon ora yare nge pu iti ite se par we weots. Me desia ke fagari kerei. Ye nagare chu pun irawe wen bauru sa ekebe tots medicine. Nguru wetchek. Ekebe tots apa feito mebur. Nguruan. Wen ekebe feast days referi. Reboe porude. Rebo porude garu porra porude. Iwe se chiuror naboter. Rawes. Iwe Exodus sapura gon me kisira gon meru. Pai pera basa. Medicine meru no korik esapor urer me irir rabori benga guru. Medicine meru no korik esapor urer me irir raboi ni benga guru. Narawe siakia metsakur meru neban sipotogori boga. Iwe kerei pai pera parait ngeri kits metsakur meru non sehat no korik sisapatogori karigeri. Iwe ru kametas pai pera tigeri kits urer me irir. Urer awe gerar ko skills. We irir rega ukur me burkewe. Ikege seorer me ru. Iwe sisap karigeri. We go there rabiri bengak. Ekos example si potogori pasir ne firats. Pura week pura. Pura bior irin bior good. Nye seor terreuran. Nipats seor meru, seor irin separor terreuran. Fai weden sab nipui pur erirap ke baset. Baset seor merer siguragior irir me urer. Me scale, ir meru, epon nom meru. Epor irir, epor paror urer. Merurer, me urer kewe. Iwe abu. Catfish, catfish. Meibu catfish seor urer. Meyor gur, nye seor urer. Catfish seor. Seor terreuran, seor terreuran. Sister Tachi. Masoan, yes, yati kwan masoan neset. Yes, ye kitsin fer kabaswan. Salmon. Agarrap may war.
me wordt te ruilen. Iedereen kan nog gaan, ik kan. Ik kijk wie zo hoor. Ik kijk wie hoor. Iya si pue negeri bet pai berapa saya. FC si pue katu bet pai berapa sa. Exodus sapure egon mei wo kisira egon meru era berun neset ika korik mei di sire seor uder me irir repue ni benga guru. Wo kisira egon meru. Iwe pokiten neusei kura ko sebo ceri burecek awe sarai ye. Ikke fitu betat siga fitu ideiden merun neset siakan ide dardi. Nipui ke eridap esor uran ese paror irin. Poe ese paror uran ese paror irin. Urur mayor irin nyesor uran. Nipat esor meru. Pas me irisit paset esor urer ese par irir. Pura bivor ukun nyesor meruran. Ni berber esor meru esor irir ese paror uran. Poka bivor en irin nyesor uran. To pericon nibong ecerwe ekiwe meru te neset ekiwe irisit esor irir esor uran. Ye ikage epor mere vi eposong eri iremete kewa iti tarde oso bocero paku song eri kot. Kot erage si sapu ge kar sakun mo ge itjaga fu. Itjaga fu. Itjaga fu garon nam rebe meven. Iwe net say gon wagisin amak nore wi Peter sapu tiu wagis sapu ru wagis tiu sapu cer ngai bukat tiu si porageri. Wi Peter sapu ru wagis tiu. Abu sora wamme eutiara kira kapase singe wacek minara e pokeden at time. Wi Peter sapu ru wagis tiu. Sapu cer bui ichi ke kana won kabukara singe gits. Wi Peter sapu ru wagisin tiu. Sapu ru wagis tiu. Yet Iwe wakisitiu era nge kot afirete ebiwe eirang noir ewa king. Usara ikaben iwe era noir ewa king showasar. Ewu meibin pushin noin kot arabas. Pue obo araga federe parausen sun and kewe manaban. Ewe a kergebi serinon rojobak ngeri ariwe sarami awarar. Yay. Kisu cabur sogoa nungko coraga. Cek maceri buan neri seferi ki sari ike ubere buan neri norer fosu merika pokite miura karakot kabas menon. Mei wese chia sibu busir rogorok serian kot kabas. But you are a chosen people. Kich muchera rabas kich mi kefiri deberen kot. A royal priesthood.
Eran royal priesthood nge ki te kot so asar me royal nge nöre king. Iwe sapo-saporana era a holy nation. A mu me wase pin. God's special possession. Kids see if I were should daga kids pisekin God. Ga kids never yen God. Pun abi opotogori that you may declare the praises of him. Pusi potogori buari usun awararin God. Ewe who called you out of darkness into his wonderful light. Ewa para kichiu seri non hosobang nga wa kichirong non arawe saram. Ekara kabasu. Ewo kisire sechak neuro ferider kichi gerei. Nye ekar kuku kabas me ban neuro ferisiri ferider kuachar Israel meron. Arwa firi kuachar Israel iwaban ereri kuachar Israel met rebeferi met resaferi me ban met reboeri me met resapani. Pari rau sucha kreati gerei. Met taats miri bengal kode se wachen sibwe pache geri gich Pogidian God erege gich eu holy nation eu pira rabas eu bubi bin. Gich yaron God. Ke gich ya na fettu burien God. Ke reverien God. Yo sapo sapora rasi pueri eu nigen God. Pueri eu nigen God. Iwe ceceberi en megang nubosia fagadari barawat singeri God. Sia botchon en movie bin. Usut segan God afiri ko chor Israel abangerit met rebawi seri pariraw sungeri kis cheki gerai. Kich si bochar negara God remetsia eri mevetsia rubi. You got cheveri fason non ira feri fisui ge feragom ekotsi rara. Ai wara nopchuk iwe men non meri raravase kiwe ra nira ebe korak pore moga fagat. Yuraga me more tiret ke kon waro siben wati uchar ke korak yura khrawa mesek me moga. Iwe nge pokiten wasi de iwe kot e boche feride wisi chio mocheri bokari geri. Nere me ewe korak me te re moga. We waka tibi nga warawe agi otspon wati wage was son we said pomne navy wa ira whatever otos javira korak bisa por bugu gebi ge support chachiri gebi pure che pusi moga be te got mi fangeri ye nu borwa kar moga ge ire we chinnap meri bi kan mi kachaka kotorai ye garbasai ge wamekan pasar gis me pu nga wametogi wamepatogi pare we chinnap ye narawa tu de wagar kera ge wakera bchek waga tibi nga ge ire we chinnapa to ruki ga kareri be do pata ke se moga kera moga use wache perweri be to kapasis keri wo agi cheka kapusire reri kacha pare rumot ye kids seventh adventist gabe waga cheka beri beri sisap moga rer kera moga bun mei ni benga ire we chinnap mi bara naro fanson naro busapan mi bara geri we fanson mo maud ira to ar fekera nöri we finici nye noran kota tong me we chingeri I me basineri nye be wor moga bi chingeri irisich me wor moga bi panga gerikich na parari we rage me I rage 7 days nga mi we tige ifa ek ebe kapasen nye en kot me euro ngeri gicharabas
Iwawi da si pukya seri pusi kapasen kot. Imet mocherin kot ngerikich. Panan nanaga seferi usuren kot agang na marawar kyo char Israel nagari met fen tu fichin me feyet churats poruwate en kot kapas. Nai sere kuya kapotagori ikaban mere chapotagori feyengau. Kreran poruwate met ruran meren kot. Ngang mi fen kuya epo feyet chre. Sabas kot mira bara poneng severam sabos isis. Kiriso japur ngoruk sere fason. Kiriso para maraman potori yeng setagori apoe afra ne computer acak Ruwe cost person ye siriam marabari weka owochutabi. Wa siri ye beche abiden no. Ye wese coach siriam marabari. Ka uwetabi marawari patiriara potogori taptori. Nabaran mai go dua tigor ferese siram kapas. Ka paru sagiri emirisin. Ko sabochen pore papusin ngeri ke babu tu fich ngeri ke parabu pechakun pudai potogori ferreti bom. Pupusiria mori disim iwemi apok. Ye porai wati go rabu pechakun. Sabochen ko sabu era ngeri ke ngurubogun mifen. Wasabu era be everiti kem narawan. Sio ako di ep tigor nguruk nari den nowo era be sisi sabu sarat tibis. Amen.